ona se nalazi u blizini autoputeva i tema kada govorimo o široj saobraćajnoj slici grada svakako mora da obuhvati i sve ono što dolazi ka gradu Beogradu iz različitih pravaca. Znate da je urađena obilaznica i to je svakako vrlo značajan korak da mi iz Beograda preusmerimo na okolne saobraćajnice koje gravitiraju ka Beogradu najveći deo tog teretnog prevoza. Imamo ukrštanje nedaleko od samog Novog Beograda i autobuske stanice svih tih pravaca iz Mađarske, iz pravca Šida, opet dolazak sa juga Srbije, tako da to zaista jeste posebno važno za međunarodni prevoz, jer imamo i dosta autobusa koji dolaze iz inostranstva i mislim da ova lokacija na Novom Beogradu će njima olakšati celokupnu tu komunikaciju, dolazak do poslednje tačke i eventualno polazak sa nje.